man tumas bisan na punlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay adan pito nga asawa. Akong ginsabdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring estoy nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw ini himan tumas may ginbisita. Babayi nga biyuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya tinalaran han iya timpos nga paghigugma. Nagisugla hiiday ngan sinmiring ay man tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka nagud pumahuway. Kayo mula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imong paglakap haros ka na nganit matumba. Ay nagan pag pinasaway man tumas maluya ka na. Oy Intoy, ayaw ng pagsiring. Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa rin ha. Ay man tumas nag-iisog. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka nagud pumahuway. Kayo mula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan ang imong paglakat haros ka na nganit matumba. Ini iman tumas waray pinipili kunan ngungursunada. Bisan lahin unga babae basta may adagud lahit sura. Iya dinadaog iya kinakaptan diri nag-aalam. Bisan pasip unon iya gudman ini kinukonsoyluhan. Ini iman tumas bisan na kunlagas pero na ato pa. Karuyag paniya nga magkamay adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nala kamo kay ini iman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka nagud pumahuway. Kayo mula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakat haros ka na nganit matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka nagud pumahuway. Kayo mula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakat haros ka na nganit matumba. Kayo mula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakat haros ka na nganit matumba.